Bravo, sin, a? Ovo se čeka cijeli život. Šta? A nemaš koristi golube, sad će ovdje moraš i samo... Šta golub da ih zapraši? O, 130-ka. Naše nešto teško. Njihovo. Njihovo, ovdje ne... Ovdje u Trebnje. A ovdje dolje duže. Ovi... Duže, 130. Imaš tu tonku, jel? Kako Lako zemljiš. Brate, Upravo posmatra, recimo, tali, zvota. navac je samo jedno ovako na... Neću, Boga mi. Ovo je ovo staro Ovo ti je unikalno ovdje. Ja sam ti rekao prve će ti to odmah. Moraš je mrnić. Prvi Bog treba će, snimi ono dole. Snimi ono dole, vidi gdje dibi. Šta je ono? Svijetli nešto. Au. Uhvatio sam ga pravo. Vidite su probili, on je skroz iza. Gore, sidi, gore u vrhu. A? Ko pancirna. Da će vidjeti. Kaka sam ga sad lomno, maj. Će opada, sam meni nije. Ovo leti možda i u Trebnje. Niđe ne čuješ, bo. Ništa ne čuješ. Ja čuno nešto za svijetli kao svetleća raketa. Ono, pasirno, pa komad. Komad otpio, a? Ko zna će da taješ? Činimo gađe pancirno. Morala... Tek sad tim se vidio. Ajde uloge. Nemoj kući. Bilo jedan što hvali jedan. Što kaže golub, sad ću ono brdo iza njega. Ne ono iza njega, ba. Znaš pokušat već pokraš njihov roving i tamo po onome dijelu, po ono brdo sa sfere, tu bi mogao biti onaj njihov taj Meksiko kad ga vade. Ja. Meksikanci. Meksikanac bi mogao biti tu ga peri. A mora da ima na ovom brdu više tenkovno što smatraš. A, Meksikanac, to je naziv. Jebi sad ti otišao, jesi čuo kako je ispucao? Da će vratiti pičku mat.